Yes kabisa, nizera yuko mwebwe mwese mumeze neza cyane. Mwageze kuri Venu TV, the way sport speaks. Rero ni UEFA Champions League, ni ikipe ya Arsenal Tikanas aho yafataga ikipe ya Atletico Madrid ikayiterekamo igitego 1-0, ari nacyo cyahaye intsinzi. Ikaba rero yageze ku mukino uyo wa final. Ni ku munota wa 44 bamwita Bukayo Saka, nyuma y'ishoti ryaritewe umunyezamu wa Atletico Madrid aboroka baro, ariko asanga uwo bita Bukayo Saka yitemaritse neza. Nta kindi yahise akora, rero yahise aterekamo obao kabisa. Rero nyuma y'iyi ntsinzi ikomeye mu mukino wa UEFA Champions League, babajije umukinnyi wa Arsenal Declan Rice, aho yavuze amagambo agaragaza icyizere ndetse n'imbaraga z'ikipe. Declan Rice yavuze ko iri tsinda ryubatse ibintu bikomeye mu myaka ishize, nyuma yo kumara imyaka itari mike ritaritabira iri rushanwa. Bakaba bagarutse rero bagera muri quarter final, ati nyuma tugera no muri semi final, none tugeze no ku mukino wa nyuma. Yagize ati twari tuzi neza icyo uyu mukino usobanuye, intsinzi yadushiraga ku mukino wa nyuma, niyo mpamvu twatanze byose twari dufite. Yongeyeho kandi abafana ko bagize uruhare runini cyane, babaha imbaraga kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Declan Rice yavuze ko amaze kumva ko hari ikintu kidasanzwe kiri kubakwa muri ikipe, aricyo icyizere, imbaraga ndetse n'ubumwe bafite hagati yabo. Yashimye cyane mugenzi we Lewis Kelly, aho yavuze ko yitwaye neza cyane nubwo akiri muto, ndetse ko yakomeje gukora cyane mu myitozo kugira ngo abone amahirwe yo kuzajya akina kenshi gashoboka. Rero ku bijyanye n'igitutu cya shampiyona, Declan Rice yavuze ko batigeze batakaza icyizere nubwo bagize imikino itari myiza mbere, ariko ngo bagarutse kabisa, bagiye kongera imbaraga kandi ubu ngubu ngo bafite confidence ziri ku rwego rwo hejuru, ngo ziri guca godiyo, bashobora gukora ngo ibitangaza bakaba bakegukana ibikombe 2. Ati ngo nabyo biracyashoboka, aho ngo bashobora kuba bakegukana UEFA Champions League badatsinzwe. Ati ni ibintu bishobora kuba bidasanzwe, ati ni ibintu bishobora kuba bihambaye. Rero bakaba bashobora no kuba bazaza kwegukana shampiyona y'Ubwongereza. Yashoje avuga ko hasigaye imikino mike cyane, kandi buri mukino ngo uzaba ari ingenzi cyane, haba ari muri shampiyona ndetse haba ari no mu mukino wa nyuma UEFA Champions League. None wowe ikibazo ni iki? Ase Arsenal izabasha gusoza uru rugendo itwara ibikombe byombi, itwara igikombe cya Champions League ndetse itwara n'igikombe cya shampiyona? Ngayo rero amakuru nayawe kuri VTV, the way sport speaks. Kanda follow nonaha kugira ngo inkuru ikurikira ishobore kuba nini kurushiye, tukubone ku yindi video. Iyi rero ni VTV, the way sport speaks.